fuj. Ajde. Ja, normalno ide još. On je išao u mene bravo i jevu. Ja. Ja rekao ne smijem, to što ne znam. Tekne. Nema ovdje promet, mora doći s autobusom ovdje. Hvala, Allah, mali. Sve najbolje. Živio. Jer je legenda. Ovo je taj dron. Stari dron, trgovački, koji ćemo ko Bog da istražiti poslije nekad. Se on proteže cijelom opštinom našom. Ovo možda je sredina njegova tek negdje. Tu ću ja malo bolje istražiti, pa ću vidjeti. A sad idemo Ravna, pa Bistrica, pa Maglaj, pa polako, hajde, na čitav dan. Malo je brdo bilo, mislio sam da sam se pokajao, ali djed je legenda, baš mi se ispričao. Pokazao mi je svašta. Taj dron. Tako, dobro. Gdje sad?
Međara 2 km. Ah. A ima SPD pločice. Vodi to, čekaj, pada je kiša. Nećemo ga čuvati. Ne. Da? Ne. Sad ih.
vidio. Google Maps. Poštovanje, do Doboja.
fin, prvo mobitel mi ovdje. A da te pitam, jel gor za pećine se ide?